Katana ko koi kakya mantaka sige khat sautere uchimang arja arpoi kalapin bana bakibayo thamayo COVID-19 kilong drus pa arpanyongot hakabasan ngut kidei na East Garo Hills District katprangut na East Jandia Hills Laispa andrupuengut na East Khasi Hills iwei na North Garo Hills Shispa iwei na Riboy District arpulaingut na Southwest Garo Hills iwei na Southwest Khasi Hills Laipuprangut na West Garo Hills Sanpusangut na West Jandia Hills but arpusangut na West Khasi Hills District. Kibokot mentakasi kilong Laispa arpunyongut hakaba prangut kidei na East Jandia Hills District arspa arpuengut na East Khasi Hills hinyongut na North Garo Hills laipusangut na Riboy District hinriungut na Southwest Garo Hills iwei na Southwest Khasi Hills laipunyongut na West Garo Hills laingut na West Jandia Hills batchipongut na West Khasi Hills District. Kibaklat mentakasi kidan khat arngut hakaba khatwengut kidei na East Khasi Hills but iwei na West Garo Hills District. Nakilaispa andrupuengut na East Khasi Hills District arngut kidei na ka armed force but paramilitary force arngut na katanat ka koi kakya arspa prangut ki high risk contact lani ki bejan but ki biyo ka jingpang COVID-19 hinyopinyogut ki badan ki jingpang ka be stream kum ka jingpang byong khle kharwengut ki bon phaina bar jalla khat southly ki sari case arpuengut ki batas na kabanta ka screening iwei na golf link cluster iwei na jail road saungut na light khra laingut na lo mauba arngut na maulai arngut na maupram arngut na nong binsong iwei na nongra hinyongut na nong thamai arngut na police bazaar bat iwei na renja da kajing yo thamai kini ki rispa arpnyongut kajing koi no ki laispa arpnyongut bat kajing khlan no ki khat arngut ka jilla meghalaya hari prmi egani ka khubor karan arpu 8000 arspa laitali ki positive case 1000 khat sautali ki active case khanyo 1000 khandai spa khandai tali ki recovered case lani ki blakot bat arspa phraphongut ki blak khlat no